Sepetlele sa Khinsani se tlasa kgatello e matla mme bakudi ba lla ka hore ba ema dihora tse ngata ho fumana thuso, difaele tsa bona di a lahleha le ho kgutlisetswa malapeng ba sa fumana thuso. There's definitely a problem. The numbers are rising. The treatment we're receiving is definitely not a good one. Like as you can see, we've been here since morning. There's no assistance. It's just a whole lot of mess. Mokgathala wa basebetsi ho baka kgaello mme lefapha la bophelo le re maemo ana a tla rarollwa haufinyana. Se re tlo se dirang ke gore re se re dirile ke tla re submission ya hona kwa go bara ditšhelete gore a re ba re dumelle re hire even if ke 6 months re tla no ba bitsa gore ke di COVID-19 brigade go ba ke bona ba shumi ba le ba tla ba re thusha ka go shumela gore re kgone go fokotsa. Letona le phethetse leeto la lona ka ho etela mall ya Giyani ho bona e bang batho ba ikamahanya le melao ya bohlweki le qaqolohano.